Hi guys, welcome back. Kembali iman ke post video papar. Teman-teman ingin post ke week subject important hama long badan kam tam ya gitu kemalik kiba shay host ki event papar. Kum glok ki draw kum gine ki bumper hosi ke tibala university ki polak ma nomor pun kiba ong ba ngilos ti polak habang pendon kami ki event habangi ngile ikni event pen khalai kini event ngilos ti popolang tapi kini video haduk dokot ke bentar miss ke bentar pip pakla pandai yak to khnang ba next time the pila pinam lasyo ya tapi kini video haduk dokot tai ko bakal mention mana sibuk mentak price pool jumpi ke price pool kedesan polang ke aras ke kedesan polang nang kedesan polang pensil kan nah ke minimum tax kan debe berapa persen tax ke ke maksimum kan debe like 4% plus 4% extra. Oke, kini kita tax ke pihak siu, jaga government. Nak san pola. Lada bisim kat berapa persen, kemudian ke total tax kan debit kembali kendai lang. Oke, kemudian kan sas kan nah equal 10 lang. Oke, kan sa kat to kedeka price pool. Okay, tahap apa khalai. Okay, kino kini ki act jong ki role jong kini ki lottery game mo. Lottery game. Okay. Okay, lottery game. Long kini ki kenja khalai. Kino khalai. Ki ba penlong, kino ki event. Sisin bana cross 10,000 sejarang. Kemudian kajing su kan debit kembali 4% kat kum gerul plus 1% ekstra. Okay. Kena dari tax. Kemudian lai 1% dari total. Okay, lah tapi pengkalai kino event kena dari kajing su kepada sarkar ke shin tax. Okay. Nak ki kam kalai. Kamu kalau mention mana? Kawai keberan kamu lomba sibuk tapi pun khalai kini kejai. Keberan kamu keberan kamu ke pihak siu ke government. Ada kat berapa persen? Lana like 4%. Okay. Syong kejai pun khalai jumpi. Kada kahek ka income jong kena ka price pool jumpi kamu kahek ka jing siu. Jadi tadi kawai kena dari rule jongka lottery game. Jadi kena kangat haka lottery game. Ada dari lucky draw, ada dari bumper house sirup, ada dari keju. Okay. Sibuk kumbang kalau orang mana. Tadi san polak. Jadi bisim lukat berapa persen. Kemudian karena kendai lang dari total tax kebasim siaga government. Ke pihak bansiu se government kendai lang jangan kat berapa persen. Okay. Kemal kita kedai kendai lang mah. Okay. Terlada sibuk mentah. Kedai arpolang. Kedai fast price. Okay. Kedai fast price. Kedai arpolang. Thangnya keng pi baklah. Bun pha mulik baklah kena bentah. Pet ya kena ya. Pila dap su ya kena. Haswa pen khalai pila su ya government gede kat berapa persen. Ban mentah. Une ukram su Une de nong job. Okay. Une de nong job. Nong job ya kena ka
lucky draw nggak benang sibuk lucky draw na bumper sih kan kena okay hangnya king pide ban fokus mentah nak kena une bonsin haba pipen khalai pi ailot kena bisa paro pi ailot ke den kena kedaw pilas kajing sha ya kena bisa balik beruk air cek ada beruk air cek kemudian ya ketukat ketak sekisiu kan wan hangnya okay yakin kena kita baladap siu kin wan hangnya terhadap pi air cash directly pi deban minus nangnya okay lada dai sibu arpulang pinsim kan minus berapa persen kedai kan berapa persen kayak une baik ketak jongana arpulang kan debe laila rupa wajar nagana berapa persen okay kena kemudian une nong jawab penjok kan nang ne arpulang minus berkena penjok kan rulak sapa wajar okay kena after tax no job udah penjok kan kena dari real money contoh beri contoh nong job mang tak benong baik kena kan pi bakla apa pengkalai kena kejai hang na pi bakla pi klam ot ya kata tax kabala ai no to baik kembali om pi mana nak tu san pula okay kena dari price pool nak ben san pula la siu kumba khandai lak okay yak ne khandai lak na to dong job chubu first price okay ndai kana ar pula second kana desh pula kena katuk tax pengarap ni pimentan yau ne dalam adab ai gitu tax deduction udah banyak kumbang ada mention mana udah kanru lak sopo jar okay kayo neru pilih kejuhi multiplication jong berapa persen pada karena okay tengah benong hanya dekat berapa persen kan debit silap berapa mah jong itu ke tax okay silap berapa jar ke tax kemudian unjuk karena unjuk ke peralak arpo jar okay ke peralak arpo jar anam yuk full nomor ba kene ngat hadin jong tax te bonsen kibru dak la ai dak check jata ka bang pat dak la he ke ka jingyo ka charge je ka toka TDS okay ka charge ke TDS kumba like 4% kena dak tax deducted at source ma okay like 4% plus berkeses kikor keses okay kena dak extra tax kembali 100%. Okay, ada day keba san polak kembang lak mention mana kadai sebut do kadai san polak kena kesas 100% kemud kan poi pi kembang rup hajar okay rup hajar kadai extra tax keba pihak bansiu deng ba kena baik lada live 4% tapi lek leng ba ki bank transaction ke government kan charge pi kembang live 4% nomor ka amount kala he ra por polang terada live 4% nak te san polang baik san polang okay multiply live 4% kan ke tax kan poi kumba khasan lak ma okay khasan lak kena de tax kam de su to bang mention mana kumba khandai lak ada government ka sim da kana live 4% kan de khasan lak de tax plus kan 100% kan poi pikat na tharai okay kan de be rup hajar
extra. Okay. Này được extra tax bảo phép bản siêu. Có một khasan lak untuk pelajar. Cái này được tax bảo hấp bản siêu. Saya goman. Tahang này kinh bun berubah los namar boleh. Iklan penan kami kini. Kini tax. Kini tax. Kini kisah ikut ke flat tax kini. Flat tax. Namar này compulsory baik. Pihapan lek kina baik. Kada pisu so government kada kebangan mention mana kada 4%. Kemud kada 4% pihak pisu kemud kan hab hang tu. Terhadap pisu pada 4% kan hab hang ne. Kasan lak. Kata ya kan ne PD ban minus link by kini winners. Okay, jong itu first prize. Jong first prize na second prize kina. Tetapi page yang tu jong Kerala lottery jong kena Kerala penyui kumno ki charge kumno ki apply gitu. Namar kini kim julas lagi penkhalai kum kini ki jai kam kinam los lana lanor. Tabun sen ba ni sutu baklai kina dikina nak tak kadang ni los. Habaki job begini price. Ini ai be full. Mendon tax don Kadak sorkar ketip. Papile kumta. Kemudian tu non job ru. Kemudian hab siu kambon cek sorkar. Tadi nata kedau. Pide ban charge kina. Kenal ban charge kina. Kini pide ban tip. Nomor plat dap siu kete. Plat long legal ban pengkalai kina. Okay. Ngam tip baru kijai tax ki charge karena tambahnya kena KDB ke minimum KDB kat berapa persen ke maksimum KDB 5% plus 1% ke sales tax ke extra tax ke charge the government telah dari no pun khalai next time lau pun khalai kini kijai de pun kenmau kina kalau pilih kena penam los lano ru tak mau pun apply kina kenang ba next time pun khalai hang no ki event penam los show tengah tiba ya kan video pun nak pedang jong ki nong host lana kinam kuat ban page namar ba kim long interest ban page ki mats okay tem lele tapi page 16 tapi kuat next time ban host dala de page kena video kena ban next time tapi kuat ban host plus ngethu kum no kal kaya kena proses kena ke ain karul jong kena ki tax akan ni pen khalai okay tangkatai mentas ni. Kau boleh sebut.